Аԥсны бжьаратәу имаҷҩу абизнес-рҿиаразы ҳтәылаҿы иаатит абизнес-ҵара ацентр. Араҟа аусҭкылаҩцәа қәыԥшцәа ирыдгалахоит абизнес-программақәа. Апрофессионалтә ԥышәа аиуразы аусмҩаԥгатәқәа азгәаҭоуп. Убасгьы ироуеит аҭыԥантәи аҳәаа-нырцәтәи аексперттцәа рабжьгарақәа. Ирзеиҿкаахоит ҵакыла еиуеиԥшым асеминарқәеи алекциақәеи. Аус аулоит ахатә библиотека. Ажәакала аусҭкылара сшазызкыр зҭаху зегьы аҭагылазаашьа бзиара заԥҵахоит. Мы надеемся, что в таком более масштабном плане Центр поддержит экономический рост страны и развитие инновационных идей в Абхазии, в бизнес-среде Абхазии. И это будет способствовать улучшению экономического благосостояния молодежи Абхазии. Абизнес-центр иаднаԥхьалара алшоит раԥхьаӡакәны уи знапы азыркуа реиԥш аԥышәа змоугьы. Аха еиҳарак ацентр иаҵанакуа ҳтәылаҿы еиуеиԥшым аҵараиурҭақәа ирылгәыроуп. Аԥсны изызҳауа аҿар рекономикатә лшарақәа рҿиара ҳалзыршо ацентр ҿыц иақәыршәуп уи азы иахәҭоу амаругақәа рыла. Зегьы раԥхьаӡа иҭабуп ҳәа расҳәарц сҭахуп ПРООН иара убасгьы егьырҭ аидгылақәа ахаҭарнакцәа абри аусбарҭа аартразы. Сазгәаанагарала абас еиԥш иҟоу аҭыԥ ҳаҳускылаҩцәа рзы даараӡа ицхыраагӡахоит. Иналкааны макьана зылшарақәа маҷу ма ҿыц аусура иалагаз аусҭкылаҩцәа рзы. Ара дара ироуеит алшара ҵарадырра иацырҵарц, амаркетинг, аменеджмент, азакәанқәа рыдҵаара, ашәахтәқәа ршәара аганахьала. Жәакала дара русураҿы ирыхәо зегьы рылҵшәақәа иацызҵо аҵарадырра роуеит. Абас еиԥш иҟоу аусбарҭа аартра шаҭаху дареи ҳареи ҳаицәажәеижьҭеи уажәшьҭа акырҵуеит. Зныкымкәа, иынтәымкәа аиԥыларақәа ҳаман, аицәажәарақәа ишыжәбо еиԥш иахьа алҵшәа бзиа ҳауеит, иахьа абра ҳаизеит зегьы. Абизнес-ҵара ацентр атеориа адагьы апрактикагьы аҵанакуеит. Араҟа аҿар аԥышәа роуеит мызқәак рыла. Ацентр аус ауеит аусура мшқәа раан хәылбыҽханӡа. Арахь имҩахыҵуа ирымоуп аҭагылазаашьа аԥышәа ду змоу аусҭкылаҩцәа рабадырразы, аусутәи мадарақәа рыбжьаҵаразы. Нала Чхинџьариеиԥҳа, Ҭамас Чкәан, Аԥсуа телехәаԥшра.